namtichaatiitu ummata gaaf tokko looniin godhaaya loon beeyladaan beektaa mire ummanni kun beeyladaadhaa je akkami beeyladaadha jennaan hadiisa tokkoon himaafi na dhaggeeffadhaadhaa jeen haa qoottaa jeetuma biyya walitti qabee hadiisa tokkotti hime akkana jaadisni ayyuhannaas man massa xarafu lisaanihi anfahu fahuwa finnaar namni guge baase arraba kana arrabaan funyaan tuquu danda'e warra ibiddaati arrabni kun laal rabbi arraba keessan gaggabaabaa isinii haa godhu arraba isinitti hin dhadheereessinii arraba guge baaftan yoonee fi funyaan kaneef tuuxan warra ibiddaati je warri ibiddaa arrumaa uni beekamaa saniifuu arraba keessan gaggabaabaa isinii haa godhu jeen duba ummanni tattaaniituma hadiisni kana jaweessa jira kan hin jiin hadiisan beekanii beekta hadiisumaaf ta'an hadiisni kun ammoo isumaa uume malee hadiisaa miti hadiisa mawdu'a jedhin kijiba tattaaniituma namoota jedhii arraba kana baasanii akkas tuquu danda'u if laalan onoo laala ummanni hundinuu loonii jechuudha yoo deemumaan beene akkanuma namni dirree tanatti loonsi godha akka namni akkasii loonsi goone fitti jabaadhu maaliif aqliidhaas qabaadhu waan hin taane fudhatin jechuudha deebisa sirriidhaas deebisiif sila deebisa isaa deebisuudha qaban ture namichaatiitu gabbataadhanni kan gabbata kun ammoo huqqataadha hin jiru gabbataan kun hanjamaatti godhuufi aboo biyyuma namaa nutti hin dhaqingaa biyya namaa yoo dheete biitti namaa abaari nuun jedhani jennaani atiis hin dhaqin yoo nefi dheete sababa abaarsan baranii waan abaar biyya buusanii beekanii jeen achuma maalumaa finna dubbise jee numa use saniif aqli ilmi waliin nu haa kennu jabaadha.